Say so aje bresha Adom TV Badwam erade fo bia nko asumdwem so wonyo shenkania wo join here live on Facebook/Adom TV a the bonkrata ne online stories no so ubenya ho kwan na watie bi wonhunu ne ekoso e wo mayi mu wo shenkani dia na ne wa twen yen kakra wo dofo no beka update no so e de amount na channel so say nenso team no wonguso a wo kumase I na ya twa wayi one more launch no eho youth and garment aha eno so ye betwa so ewo ho na the one krata na medesha ase anopay daily graphic the one krata no e de aba wani mo ha kase pa na da ha ne say 100 million Ghana cedi voted for tourism enterprises. Dr. Awa ya wono eyo so for tourism art and culture so eno oje ensemi ato edwa say akwansra adwuma no womo ehyemu kena ye pa na denti a womo etwa sasika we gina said ye womo hunu ene ba bia womo kro no de ene yema deda na akwanso so ye benya mfaso ewe ya kwansra adwuma no ho se ne yema nyina totom ye ne ye bibia ye dia ene ye be ye tie ho asem daily graphic de obokrata no e de aba no pay na me ko pay 13 wo daily graphic de obokrata de mu a was 22 assembly spend 2.4 million Ghana cedi collect 1.3 million revenue pay 13 e hono wo nti say ye hwehwe a yesi form kra de almost spend ye ne de omoje ye ne de ka wachire bebre na yesi ko pay 13 hono mu a emre no enti wuje bra na wa watena se na wakenkan bi e de amame a wo mo echire mu se inefficiencies bi ekoso e wa bra wo mo edigi sika no no ne ade assemblies local assemblies verse 22 no said MD kandi 220 eno ehun asam no ka ba fie poto enti auditor general report ne bia uwramu a no ajebre no akenkan no ahwe assembly kro na wo mo ebobo ye nka no ho asam daily graphic de obokrata no ade aba wo pay 13 wanso yenra Henry Court ya wono na ye nkramanta mi mo soafo say 20,000 street lights for Greater Accra ready. Are you ready? They say no one more eba be electoral areas so no ne ehunu be bia no ma ya itinerary no ne ehunu. Say so kokomlemle ha no mu a ye de beba say we mu de say but ye fan say ya dwene mu say 20,000 street lights there are available. Ya won be ye hye na fe ye de bia kwa akosi be bia wo sesie. The nipa di bone kra dodo. Ti ho asem daily graphic de bokrata no so e de aba. We pay 26 or say after 25 years of litigation, Achim Kotoku traditional council members reconcile. They say they are be fear 25 years in it. See a wakwada. By this hour, water crams or back mansion go. Inti and was some telegraphic democrat and so any said the enra ya demand more bra why ye for a launch youth in garment and textiles mojo no a hono. Yedi abramo de obokrata daily graphic edi aba ede wo muguso a wo kumase ya eho ensam so yedi bebramo daily graphic de obokrata ama ne bo a no pay wode ebaye ede no daily guide de obokrata no so ede ene me ko pay 3 hono ma was 21 filed for 8 Eastern Region MPP slots then fonira wo animo ha yeset Kwame Champon Mesiesie du aka Amase and afi Samuel Ayepe one more eka enipa enwoche a ene one more any da kwan so obefa nkrata na mrahye no one ma pre ewo poye mantam no emu ho some daily guide the bokrata ne dia ba pay 6 and so tall penny eso wa resign na ni nyina gina na pomodin eno peso hwe ni ye enti wo call the bokrata no pay 6 e daily guide eno so ho asem ewo ho NDC Franka Tuni kane yamam penny no John Dramani Mahama so se kuku no enye na mumye ntwa so ntwaso kora na bibi man mumye nkoye nim ewo mpuntuo mu kuku ni si masikasem kom niam nyina gigine nsem ti wakonda me enti ho asem nso ewo ha na make say wo pay 6 ho na ro say chairman sabonso ya o majority leader nso and was BOG not mandated to report to parliament majority leader wo pay 6 the bokrata no and it was schooly minority for no pa ai yes wo ba betire say wo say obeka we anase say e de etre wo uje delegate bokrata na wanso watimi akenkan bi na fe misata takes on Western Chiefs wo pay 6 wanso ma me emisata kane second lady and ono so
wode ebi amane nananom atrankonya ya womwo atoyemantam no mu senyame ani mu ni adwuma na age wonsam ede adwuma illegal mining no de wa nananom atena ho ani die mu na mankofo sensuwa sensase no ne ade no nyame ani mu ni nyade se etwa yie na wamana nkwa ama nananom nko a asofo no mu nsantwerefo che civil society organizations ahodo wa atoyemantam mu nyina ohunu ye se adwuma no ye nyina ya anyade enuti na ma enne kalamse aba bedu ba bia dru a wo ye ho hwie nye ye asa age nsemo na nso nye late enti eho asem delegate de bokrata no so de aba daily statement enne nkrata me ense ya na de ba ye no so say tourism to power Ghana's economy government target 2 million annual international tourist arrivals ti so hu afibia no ye mbota ye ne say yenya hokwo kwa ba 2 million de ombeba no obi akra ba na say ode yikura no ayahe inti ho Dr. Ibrahim Mohammed Awa also for her tourism and culture so nesema wono so de ato adwania YEA create jobs avenues for 84,483 youth in 2023 there's no more echo any majority leader slums ato forcing over BOJ and also in your page 4 so Reverend Professor Mate ends tenure as PCG moderator in November ti November bosome no yewramu dia na Reverend Professor Martin so ne DBS moderator de ma Presbyterian Church of Ghana no yes so de nyina so aba na wieye de bonkrata me ense ka yensa no pay no ne de eno no wo adomonline.com so se de kan wa ha so na team no so ewo ho ekosi se wo ho na Badwam so ye wo ho no aba wo adomonline.com YEA launches youth in garment and textiles module and also eho asem eni news no so ye de mamo not for a demand free SHS dialogue baby edro no e wo se kasa bi epiepie mu ne enhwe because ye economy no ne ade ne free SHS no e wo se mpanifo sa tena se bi ma ye na so ye sa tena se bi na wo mo hwe de ebetumi aboa entertainment mu press gift se na oye made ansana enwum shoot no aba bonte se de ne ye hu empress gift no nti ye hu so nya bradomonline.com audio no so e wo ho Kim Promise the Terminator Terminator they say the Barcelona for one dressing room ho FC Barcelona na e shoe ho they say Promise Kim Promise no nyom Terminator the sentinel je ba bia entertainment ni Dinah Hamilton say I married my first boyfriend new crew ne wo worry ni no ane the first boyfriend no ane breaki bibia engine no a oda so use we nti ye ho asem adomonline.com e dia wono so e de ebaye no nti eno ani ebraha stories ni nyina obadomonline.com abenya bi wo ho na fe waken kan na ye di mame fansem we so ma ye sukufo ye anyame adom junior high school for na one more awie school no nyame adom na no say mwada o say weekend wada ya Sunday wada Monday wada won say wo ya braba sa na tie wunya nwie ya adwene no nko wie so afi wo beda sa na afi wa bre but the make kire mu nyina ne say sabre ya wuti fie unko sukui ma reading your habit ati ase nya book bi say the obonkrata ne bi kura no a wo ka kire parents wo maame wo papa okokrom no oba wo ma obi na kenkan na ye current ye updated e wo de ekoso wo mai mu anyasi wa wie school nti watu bibia gwa ma adwene na da enti sa wo se ko school foforo like wo to aso akọ SHS wo be fi bibia na mum de ya chekere wo the bokrata bi no wakan storybook bi no wakan enema bi ebe hye nkran ebe motivate wo ebe mo why steady wa brabomu eno na ye na mum anyasi wa wie school nti na ne echi ngu a wo piano pa je se adwumbre na abeba wo kwa ha wo wura ha yes also wo ha wo have fun kakra wo entertain wo kakra but ya limit no na very careful and rush it emma exams beba na hwehwe oba bia yehu emma exams beba na afi wasa akwa fafuro esa wo da che nwumasua de ye yero ho ne ko school dru baby wi a japade na da ho edemaw ti afutu anopai bede emma mu nyina eno no obia manani na ho nyeso wa wie school nti wa baso na wo ye niam bia nsem fata bro wo ho ase ne nyame na me no so apagya wo ayomhyira empepro ho abrabo mu kra ebe ampanifo abu ato fiti prekope pause amoja na eba wo rashe pre ho abaye pani a ahwa abehu de yehu
Timoni na ho kenkan niema nwuma niema ebeboa wo nya de amoa wo kwachena social media ho abuse wo data ya de papa wo ho ene ya wo fie se wo skills bi a obetumi aye ebema wo profiter. I think said this is the time I obetumi aye sade no misuse with data no craft for anything they mum use no so be gain bibia ebeboa wo ene wo dache se woni hwe so ya no aboa parents no so odi dwa wo krom na so adi dachi na no akokoto no wahunu stress a wo mo ekomu ansan wo abedru bebia otri so who sa niema na ema wo appreciate parents no ema wo appreciate bibia obi ayede ama say your parents and your parents obi a woni ne tie bia no ene ya wa ma kwan wada kakra kanu ho na ba bi okobia say ade na woton a ton bi na hwe memfere sa wo de ade aso ti ton ye nyina ya tonton ne ma ne bia na ye de abedru ha e ya brabo e stage kakra kakra nso wo bedru ho so wo de bibi si wani so na wo ye focus a se de tie bia na me bambo no ehwe ye nso bre bia eno ti ne abedru ha ti ye very careful na wo school ya wa wie by the time our results bebe ye bom pa ye se munyina mbe success because this year kran mu sua de wa chechefo kire made munya brema mo pa ti enu se mo bre no nso enye kwa ti de yesre mo an se mumra mo ho ase mo fa nidie ne buo ma mpanifo enu anumre me ye work me mo abe 4 omu komo omu die na mse ye ya yese mo pen kranketwa em se ba ko na woni obedi nkomo na ne ma de ebusa ne so ye hwan ne ade na nkra no ye nkra bone e kire se e hondo o ma wota hwe o ma nka hwe ti e kire boys wo mo na mo mu di nkomo no ba ko kasa e ka kire ne se woni oba ni di nkomo no e ba o ma me no adwenadwen bone na o yusu tem bi mi refi am sim pani no obi nye bi da na akora de obi aye bi da ese na ni da ho ese ohunu abayu akro no de woni ne ba no eye because e koba aba beda abusia so nti nkora empre wo ho kra kono boko e ba beda na so boko na ye odia for life nti empre wo ho ko pressure bi ma meto ho wati ase enti ewie ni say no a enadwumadi ahodo bebre se de amunim de Adom TV Badwam ye no mi wie say Professor UK Wallace odi agudie mu nsam no ebeto aso de amaw na wotwe mu nso nim koma ye die e wo health tips ho enei anana wotwe mu ye hwe hypertension mojabroso ene mojabroso nya 70 years for na che won enye 60 years enye 50 years 24 19 25 cry nya mojabroso lifestyle nsu ni emban bintia nti nye aged pe ene nya mojabroso na de na de ba eno aye pone ho hypertension no ene ye behwe courses nti by 6:55 5 minutes eno de ma sra mo pa sa mo beje bre no mo ahwebie en famre kura 5 minutes fatie sample modin common kakra ye de bro na wotwe no mu nyina no tie bi by the time ye bedu Friday no what ne ma ni nyina se condition no what ni nyina se eno na Badwam ye de ebro mo ti ye gi ye ni entertain ye ho ne ye ne ma nyina ma ye se hwe apomodin emu nsem nti wo de wan hwehwe no ya hwe no so ma menchia na gyanom ya won hwe ye da mo ase papa Daddy Sonny I wo Chicago ye chia mo ache ye da ase oni abusia nya menka mo ho mo hwe mo so pa eja fori nso ye chia oni mambofa eni abusia ni nyina mi kwe Professor UK Wallace aye krado etwa so